Assalamu alaikum урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн 18 октябрь 2020 жыл күнгө жекшемби. Авторына прием. Бул чыгарылышта биз сиздерге немет суналарынын экинчи чыгарылышын тартуулайбыз. Андыктан ушул видеону аягына чейин көрүңүз жана сөзсүз түрдө лайк басып, ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Немет суналар экинчи чыгарылыш. Mercedes-Benz 124 кузовтагы, дөңгөлөктөрү зимный, жылы 93, пробег 389 000 километр, коробка автомат, объем 3.2, расход 10-12 литр, баасы $4,500, номери 0500 60 78 68. Сиздики байке? Срочно нужны документы. Нашедшего просьба вернуть для вознаграждения. Звоните по телефону 0708 440. Кожаный салон тугандар. 708 447. За машину. Audi S4. 29 80 59. Жылы 92, объем 2.3, коробка механика, расход 8-10 литр, баасы 210 000 сом, телефон номери. Салону тугандар, отуручтарына чехолдор тагылган. Салам алейкум байке. Канча болор баасы? 200 000, Болор баасы 200 000 сом. Sen geçe de cürdün ele o? Passat B5 универсал. Толук маалымат. Пробег 289 000 километр, жылы 2000, объем 1.8, коробка механика, баасы 260 000 сом, номер 0502 131 187. Турбина. Салону. Канча байке болор баасы? Болор баасы 250 000 сом. Срочно продаю или меняю. Mercedes-Benz жылы 2000. Объем 2.8, коробка механика, баасы $3700, номер 0500 77 75 37. Срочно продаю участок 3,5 гектара Федоровка. BMW 39 кузовтагы, жылы 2001, объем 2.5, баасы $4700, коробка автомат, номер 0705 88 88 96. Салону. Канча братан болор баасы? Болор баасы $4,500. Audi A4. Жылы 2000, коробка механика, объем 2.8, расход 8-12 литр, баасы $2200, номер 0555 55 0955. Объявление в газете «Автогид», оно будет опубликовано на сайте автогид.eg, Facebook, Instagram, Telegram. Автогид – это закономерная стабильность и качество. Это всегда актуальная информация авторынка. Nissan Primera, баасы $2700. Быстрый расчет, плюс сварочные услуги бесплатно. Куплю катализатор. 2002 жылы чыгарылган, объем 1.6, коробка механика, 0501 42 95 43. Черный кожаный салон. 15 66 20.
madam. Продаю дома по трассе по улице Алматинская, Северодвинская. BMW 39 кузовтағы Родной пробег 50 жылы 2000 объем 2.5 басы $3700 0700 07 00 68 телефон номер. Коробка механика, расход 10-12 литр. Қанша байке болор басы? Қанша? Болор басы $3400. банковская карточка найдена на лике по телефону Audi A6 универсал. Жылы 96, пробег 344 000 километр. Коробка механика, басы $3500. Телефон номер 0709 74 98 52. Силердики? Анан? по номеру 556 29 89 Passat B5 Plus. Жылы 2001 объем 2, басы $220 000 сом. Номер 0704 88 18 78. Коробка механика. Байке басын айтып қойыңыз, болор басын. Қанша? 210. Болор басы 210 000 сом. Mercedes-Benz 124, жылы 90, объем 2.3. Телефон номер 0709 91 62 66. Басы $165 000 сом. Немет суналарына қошып bir Subaru Forester тартайлы. Жылы 2001, объем 2, 4WD, турбина, басы $4000. Номер 0508 55 98 66. Коробка механика. Болор басы қанша байке? Сүйлөшөбүз дейт. Андыктан байланышка чыккыла тугандар. Nissan Maxima. Объем 3, жылы 2000, басы тилекке каршы жазылбаптыр. Телефон номер 0550 11 88 12. Газ, бензин. Mercedes-Benz 124 кузовтагы срочно сатылат. Зимний дөңгөлөктөрдө. Жылы 92, объем 2.3 куб, басы $175 000 сом. Номер 0555 22 46 62. Болор басы қанша? 165. Болор басы $165 000 сом. Срочно сатылат. Андыктан номерге, айтылган номерге байланышка чыгыңыздар. Дөңгөлөктөрү 4 эле дөңгөлөгү зимний, жакшы абалда. Audi B4 B4 жылы 92, объем 1.8 куб, басы $135 000 сом. Телефон номер 0555 22 46 62. Болор басы канча? 125. Болор басы $125 000 сом. Opel Vectra жылы 98,
Abiyon 1.6 bası 180 bin som. Telefon nomer 0556 03 24 33. Bolor bası 160 bin som. Opel Vectra Universal. Mitsubishi Space Runner. Автомат коробка. Zimni döngülük. Жылы 93. Abiyon 1.8 kup. Bası 140 bin som. Telefon nomer 0501 00 58 38. Bake, bunun bolgon bası kança? 25'ke veriyoruz. 125 bin somgo berilet deydi.